Čemu sve ovo? Da li su vam zaista bitniji pregledi od toga da na druge utječete pozitivno i da im budete idoli u nečemu dobrom i korisnom? YouTube je mjesto koje je predviđeno da ljudi razmenjuju video sadržaje iz raznih oblasti i time zabavljaju publiku na kvalitetan način. Da nas spoji sa ljudima širom sveta koji imaju ista ili slična interesovanja i ciljeve. A ta definicija YouTube-a izgleda više nije ista. Postaviti idoli i primjeri mladima da mrze jedni druge, da se ne vole samo zbog različite nacionalnosti, vere ili drugačijeg sadržaja i interesovanja. Zašto to radite? Ne želim da nikog napadam ovim videom, niti se nešto pretjerano trudim da promijenim situaciju, jer to jednostavno ne mogu, ali mogu jedino da probam da vas ubedim da počnete drugačije da razmišljate. U potpunosti sam svjestan stanja u državi i problema u društvu i da je novac postao jedno od najbitnijih sredstava za preživljavanje. Ali da li vam je zaista bitnije da uzmete novac nego da date dobar primjer omladini? Činjenica je da je lakše uključiti kameru i početi nekog prozivati i svađati se sa nekim nego smisliti dobar koncept i time kvalitetno zadovoljiti publiku. Ali baš zbog toga što svi volimo da radimo ono što je lakše, teško je naći kvalitetan sadržaj i masa je počela da se zadovoljava svađama, dramama, vređanjem i nekvalitetnim sadržajem. Šta više, postali su opsednuti time. Mnogi su to iskoristili i uzeli dosta novca. I protiv tih ljudi nemam ništa loše da kažem. Čak šta više, im se i divim što su u problemu vidjeli rješenje i iskoristili to na najbolji mogući način. Ali kako smo do sad funkcionisali dok je svega toga bilo manje? Ipak smo tu hiljadama godina i opstali smo, uradili smo mnogo za čovječanstvo. Jednostavno je se širila ljubav. Ali sada je naišao jedan trend, ako to tako mogu nazvati, trend da se mrzimo i sebe uzdižemo jako visoko. Idoli su nam postali kriminalci, starlete, alkoholičari i mnoštvo drugog šljama oko nas. A glavni razlog toga jesu vlast i mediji koji nam sve to serviraju. Plaćaju da snimamo svađe, da se ne volimo, da jebemo jedni drugima mater, da bi oni od toga profitirali i ostalima dali neku siću kojom će oni i dalje trovati omladinu. Ja to ne mogu zaustaviti i ti to ne možeš zaustaviti, ali mi na globalnom nivou možemo. Nećeš ti promijeniti svijet, ali ćeš tvojom promjenom učiniti mali korak ka velikoj promjeni. Hajde da svi uradimo jedan korak ka boljem i kvalitetnije sutra. Probudimo se i počnimo da radimo na sebi. Budimo idoli drugima da i oni to postanu. Mi kreiramo našu budućnost, a ako ovako nastavimo, ući ćemo jednog dana u lavirint bez izlaza. A to ne smijemo da dozvolimo. Pozivam vas na promjenu.